खुरुमजरे अहानबदं सिगी मुरुब पाउलु बिसे वाटर सप्लाई स्कीम अहुम चीफ मिनिस्टर एन बीरेन संगादुना मियामदा खुसिनख्रे अमजुगी निपाल सुबह जर्नलिस्ट स्पोर्ट मीट हौदोख्रे मसामो फना लेनब पौमिसिन मियामदा पाउजिन बिनब स्पोर्ट मिनिस्टर लेपाउ हौकिफ्ता अपील तौरे अमदि नुमित मरीनी चथरकपा स्टेट एग्रीकल्चर फेयर मणिपुर गवर्नर नाजमा हैप्तुलाना सुरुगादुना लोइसिनख्रे ISTV पाउमेंग ताबिब सिंह तरामनोक सुबलोइना पाउ संदनो पिजरे वाटर सप्लाई स्कीम अहुम चीफ मिनिस्टर एन बीरेन संगादुना मियामदा खुसिनख्रे अनोबा सरकार असिना सहीमा मपुंग फारकपगा लोइनना मियामना सरकार असिदा थमकिबा थाजबदु थबक ओइना उट्टुना सेलिबा थासिग मनुंगदा प्रोजेक्ट सामगी मथकता क्वालिटी लेना साबा लोइरबा सिंह संगादुना मियामदा खुसिनरगनि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोख्रे Integrated Water Supply Project for Imphal Planning Area Phase 1 gi makhada ngasi Chief Minister N Birena Sangaduna miyamna khusinakraba water supply scheme ahum adudi Chinga Minuthong amadi Kumbalampak ni Chinga amadi Minuthong gi capacity asna 1.14 mld ni aduga Kumbalampak ina 4.54 mld ni water supply scheme singa du sangaraba matungda Kumbalampak ta pangthokpa mapungoiba thoramda Chief Minister N Biren PICT Minister L Diko PICT के सेक्रेटरी नेडी केसवारनी PICT के चीफ इंजीनियर आई सुनील अमदी एडवाइजर टू सीएम राजत सेठी नचिंगबा मियोय क्याना सरुगा की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन मखाताना हाइकिबदा प्रजा सिंगु नुंगाइना लेहनबा हाइबसी सरकार असिगी पांडम असिगी मखादा लंबी थोंग सेंगुटपगी थबक यामना कन्ना चथरी बनमदी ब्लॉकेट की अवाबदी हंथान मंगमले अमरोमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 2022 फावद युमथोंग खुदिंगदा तोटी सिंग पीबगे पांडमदु मणिपुर दसु मांगफाउना हन्नब थबक यामना कन्ना पाइखतकनी मसिगी दमक PICT के अवार्ड परफॉर्म सिंग MPSC की खुतांगदा मेंशनबा होनरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर नमखाताना फोंदोकी अखोगी मीसिंग थिदा लैरबा टैलेंट स्किल सिदी एक्स्ट्रा नि बट अखोई मफम साना सपोर्ट तोबिदब मफम साना मखोइबो इनकरेज तोबिदब अशुनतबदा सर्विस की प्रमोशन दे खना हनगुम दो सुमन मागी सेनरिटी लेरगा दुम काजरगा फजन तौजगदब सर्विस तो अमा अमुक सोंखलगा पुरने अदि माना काग्रमिना तौनिंगरोय जूनियर ना दुपाय दे सीनियर ना दुपाय मदनी लेबाक लोइरिसे अदर मदुगुंबगी मयामदुना डिपार्टमेंट अमत फजन मैच्योरली मागी ओरिजिनल शेप द फंक्शन तो बुंगमदे इवन इन द पुलिस जूनियर मयाम अमा पुखलगा SP का हल लेरमे एडिशनल का हल लेरमे सीनियर दुना जूनियर कमाय सेलुट दौनी सी ह्यूमन नेचर ने से पॉलिटिक्स से अफबरा तौरदी फत्तब रोमदा इसागी ओइबा बेनिफिट खरदा सक्रागदिबा लेबाक से कांग गोंजाइबने PICT मिनिस्टर L Dikona ngasi sangariba water supply scheme ahumasi mai pakna sangaba ngamlibasi PICT gi staff engineer amadi contractor ki hona jaman ngambani haina thagat pokfongdok pagaloinana makatana thamoi sengna miyam gi thabak tobiduna isor gi thoujal phangminasi haiki we need people dedications of people in our state. So many things have been failed. So many projects have been failed. It's because of our weakness, because of our failure to give full-heartedly. But today, by seeing these 3 projects, which has been just completed and inaugurated, I'm really encouraged. Therefore, I want to congratulate our engineers and the contractors too. PICT के चीफ इंजीनियर आई सुनील ना मणिपुर द लेडिब वाटर सप्लाई स्कीम अयाम्बा सही निम्फु हेलब गाक्ता ओइबना लिसिंगनी सुबना तरा मरीगी फेब्रुआरी थादगी इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फॉर इम्फाल प्लानिंग एरिया फेज 1 की मखादा अपुनब सेंफम लुपा करोड़ मरफुद्रा रोम सेंक्शन तौदुना प्रोजेक्ट मापन साबगी मनुंगदा अहुम लोइदुना ngasi संगारे लेमहौरी बतरुक असिसु अयाम्बा सरुक लोइसिलगले हाइकी All Manipur Working Journalists Union Amjugi Nipalak Suba Journalist Sport Meet Haudokhre Masamo Fana Lainaba Paumi Singna Miyamda Pauzin Binaba Sport Minister Lepa Haukifna Arfil Tokre Sport Meet Ase Ngaseu Manipur gi Media House Sing the Tawak Toriba Paumi Singna Manipur Press Club the Pulaba Matung Senglaba Kangla Utrada gi Mera Lorba Matungda Manipur Press Club the Laktuna Sports Meet Haudopui Mera Sukatke
Youth Affairs and Sport ki Minister Lepa Hokifna meet asida saruk yagadur ba pawmi singda phurit yenthokuna saruk yabag loinana maira puduna selakeba lamjel da su saruk yake sport meets asigi matangda Lepa Hokifna naraga lang singda satun lang bagi mahutta masamu fana lainaba laibana phai haibada sena thazaba myoini amjuna lokal liba khongthang si apaba khongthang ni maki maikai dagi su leptana saruk yargani fongdoke minister na makata na hidak lang thaksa dun lang bagi mahutta masa humang tahanduna positive oiba lifestyles semgutuna nada yektana laina ba hona badami amna pukning sangbiu sanabana laina kaya marumdagi ngakthokpa ngamada natana myoibagi punsi sangdohan bangami haiba pauzel paumi singna miamda senbiu haina appeal su tokhi aiso yamna kariyani yamna afaba khongthangni na journalist kangbuna tawbase aiso yamnungai aiso sawgatkani every year pangthok piu akhoi samaj ase ana yek yaudaba masa mong phaba society ama journalist kangbuna potholak pasi aisu ngasi de saruk yage na sum thamjagi journalist singna especially pau lebak miam da sukhangan biro sanaraga humang phajana taraga myoi bagi punsi sangdo e phai haibase asi aigidi dream ni Numit Marini Satrakpa State Agriculture Fair, Manipuri Governor Nasma Haptulana Suryanun Lusinkre, Palace Compound Liba Iboema Sumang Lila Sangrelda, State Agricultural Management and Extension Training Institute, Agriculture Department Sinunapang Tokiba Luisinbi Tormoduda, Agriculture Minister V. Hankalian, State Planning Board ki Deputy Chairman S. Rajensu Surugaki Governor na Fair Sigi Stall Sing the Sangduna, Tongan ba Entrepreneur MD, Agriculture, Horticulture ki Potok Sing Sinki, Governor na Sahi Kudingi Pangtokpa Agri Fair Sina Low Sing with the Song Mating Oregani, Farmers in a Potokpa Potok Sing Su, Utok Sanabi Tanza from Fair Amani, Agriculture Department Amadi Atopa Farmers Singa Marilanaba Department Singna Kungi Sato Hanganaba, Farmers Singbo, Income Hangat Hanbada Asobo Totong Lori, Farmers Singna Potok Putokpa Katanatana, Magul Labor Potok Putok Sumatai, Manipuri Si, Lehau Pava, Pot Putokpada Yamna Sanaba Lamne, Landamasi Farmers Sing Samelon Forganaba Policy Care Scheme Care Putoktuna, My Pahan Bamatotai Haki. Agriculture fair is packed for all those, and it is a significant step in the quest of not only enhanced growth and productivity but also for improvement, stability, equity, and will elevate the quality and value addition for making agriculture more remunerative and improve the quality of life of the farmers. Mitei bu Schedule Tribe list the Senbeda India ki Constitution UI haina Sangnarba Lamdamasige Environmentalist Dr. K.S. Samon Fangokre Naharofana Coordinating Committee on Schedule Tribe Demand Committee Bisnupur District na Leptana Lamdamasige Mui Singi Motlobi Sangsilakpa campaign ki Saromo oina ngasi Bisnupur District ki Manungsana Nambolda leba Dr. Samo Yumda Akanana Unabada Wafam Sifungdorkevani International Unions for Conservation of Nature ki member unamba Dr. Samona Mitei bu Schedule Tribe ki list Senbeda Mui Karna Lana Lori Basilak Tivani Schedule Tribe ki Thakta Hanjinba Haibasti Yellow Me Equi Kudimaki Apapa Kongtangamani Masi Pangpam Tokpa Equi Hakni Lamdamasi Tong Manana Sokotpa Maratapa Ama Punna Urakadori Maramasina Mitei bu Schedule Tribe list Senbeda Leminilba for Kudimakta Akaiba Pig the Basulite Karigumba Schedule list Asida Salho the Batarabadi Sahi Kuntrarung Matunda Maikai Kadiki Lakpa Saiteng na Purubasi Mankibi Abagi Akiba later Banate Purubasibu Kanzagi Harabadi Schedule Tribe list Salva Matam Kakta the Ogini Government Asina so to Bomatamda Akanga Sing Tanarga Schedule Tribe list Sanabagitaba Lokan of April Toki. I go meditation as I could Sakulaba Jadini, Adra, Sumana Yam Sakulaba, I go Sakutbagi Mangan or Abasuma meditation as I go Amungana Schedule Tribe the Wanzen by Hibase, Masidi, I go Genose, Tungdahan Bani, Hibagi, Wapam, Adatu later but Nati. I do Wayaki Wakal the Dimase, Tashena, Natim, Matam Senigi. Manipuri Governor Dr. Nasma Haptulana Manipur Miamda Yoksangi Proposal Pirli Festival Asina Lebasigi Secular Mapangal Kankan and Bugaluna Amato Bigi Lipul Session and Oresano Status Yoksang Manunda Sana Konabagi Torum Singna Mapung Webster or Liberty Sport Po Nung Sizable Status Miam Goina Positive Weba Development Ne Festival Asi Pang Topagulina Status Kunda Minerva Proof Amanamabu Ikai Kumnaduna Hena Paba Tangdu Leitaba Manipura Magilambi Samlasi Hari
Manipur Chief Minister Nongthomba Biren nasu Manipur miyamda yoksang gi yapa paujel pirle Manipur gi khwaidi chawba kumai oriba yoksang asi naha hal khaktana mipum kudimakna harau nungaina amatoina pangthok minai yoksang asi masin manau oiba amasung state asi gi tongan tongan proof sing marakta nungsi sanaba purakpagi wakhalol purakpa top top kumai amane masugi kumai asina tangdu leitaba watapadaba nungaiba state asida purakpa oirasno hari Speaker Y. Kemsa nasu yoksang kumay na lakpada Manipur miyam da yafa pauzil pirle kumay isina lakpada santi amadi nunga yafa ba oirasno hari yoksang kumay na lakpada Bahut Minister T. Sam Kumar nasu Manipur miyam da maruina Hindu lining set pamiyoi sing da yafa pauzil pirle masugi kumay isina lakpada fataba kaya lerma sing adu aphabana maitiba piduna anoba mayona mapurpa oirasno kumay isina lamdam asida leminari ba tongan ba purup sing marakta masin manaw oibagi nungsinaba amadi amato oibagi thauna lingzeladu purpa oirasno hari yoksang kumay na lakpada Hindu lining set pamiyam da Manipur Pradesh Congress Committee President Ten Haukif na yafa pauzil pirle masugi kumai asina lining laisol furuf kaya na pulaga kundaminari ba Manipur da kalak yengthina ba thadok amato oiba wakhalda ekoi puna nungsi sanana hengminaba hatna sunaba yaudaba sakhotba tangdu leitaba Manipur ma porpo orisno hari Antaki yaw sangsina Manipur ching amasung tan pomna makta nungsi chananaba piba festival orisnu haina Isorda Kurumzari. Manipur ki khwaidagi saw kumai oriba yoksang kumai na lakpada BJP Manipur Pradesh ke maikaidagi su party si president KSS Babanandana yapa pauzal pirle. Mamang jahi singda laibak thiba thokdok thoktuna miyamda nuaitaba charang naba thokdok thokhiba adu jahi asidadi thoktunaba laibak miyamna isorgi mafamda thongni biu. BJP Manipur Pradesh nasu miyambu Thaujal naba mapugi mafamda thongni jari yoksang kumai na lakpada lamdam asida nungsi sanaba purup sing marakta hena nungsi naba mari purupa oirasno haina Manipur People's Party President O Jogindrona yapa pauzel pirle yasina lakpada lamdam asida leminariba mipung khudingmak nungai yaipaba tangdu leitaba ingna chingna leminaba oirasno haina makata na pauzel pijari Deputy Chief Minister Oiramba Gaikangam nasu yoksang kumai ge yafa pauzal pirle kumai asina ekoi puna nungsi sanana hingminaba sokhatpa tangdu leitaba Manipur ma purpa oirasno hari IGR South Major General Birendra Singh amasung Assam Rifles ki rank khudingmakna Manipur miyam da yoksang ge yafa pauzal pirle kumai asina tangdu leitaba sokhatpa wata padaba lamda mama oirasno hari DM College of Science na sinduna February kunmari dagi pangthorake ba College Week na solution kre Tormasiga mari lenana College asigi Principal Dr. N Ibotombina College Week asigi manung sena Botanicals Garden suning tina sengdoktuna semjin bedagi miyam sangbu yargani masida horiba u pambi sing Manipur ki tanglaba u makhal singne garden asi maintenance toba watpa amadi manpower watpana kanafam khangna lerpa du hojikti masigi kanaba mairoi singda piragani garden asi yokanaba honabada mari lenaba authority singna suming sangbi haiki MSF Thawal District Committee nauna reform tobal loinana thau pugada basing khankre Thawal College ki Kiran Moirang Sabu President Lilong Harubi College ki Naya Zabu General Secretary oina khankre Handak Art and Culture ki Director thabaki matam loiduna thabak tagi pothakraba matungda lenga sina MCS Officer amubu Director in charge oina hapakpu yaning da fanglutuna ngasi Palace Compound leba Art and Culture ki Office Compound Art and Culture bu nungsijaba guru amadi artist sina wakan mipam phangkre Mipamaduda Culture bu masak khangba Director ama thambiu Culture ningthina masak khangdaba mioi amada Director from pibu yaningde Cadre post nataba Director ama thambiu haiba warol kaya placard singde iduna thetki wakan mipamaduda saruga khiba hanigi Manipur University ki Professor as Kangjam na phongdoropada Manipur gi sing tamda leriba mioi singasi Art and Culture da yamna thawa yawa phurup singni maramaduna Culture bu masak munna khangba department asigi senior oiba officer amana Director oina lenga asina athu matamda hapiu phongdokhi Masitagi oiba Director in charge ama hapiu yargadi with department gi senior most officer amabu masik in charge ohen view haibegi wapa masi sarkar da khangan nabgi damak da koina masigi wakat mi phamasi phamjabani
Amaromda International Sanamahism Students Association Kanglai Pakna now riba senior MCS officer amabo art and culture ge director ina hablokpada taramna oi hari na riba MCS officer NG Utambo director ina habakpada miyamna khoisang no tobiroi dabani hari All India Youth Federation Manipur State Council amadi Lilong Local Council anina khosamnaduna nomigoiba organizations amasung youth leadership class ma Kalaikong Basic English School the Pangtokre. Hosing Makataba Pokem Lacking at Timba Brampton Lomanese. Kaidurino, Kanano, Kaino, Kaidu, Masipumna. Roy Levy, Gary, and Magatung, Kura like a Tony Kaliva, Namai Kaidro, Semun Putoga, Leaving them there, Senbun Putok and Labing them the Su, Impal Pelas the Salo. I to unbelaying them the Impal Pelas to get loan in a loan. Impal Finance, no women of the Gary, no Lowy Abdul Java Pizzery, Adom Napam, Gary Gurima, Lowy Bayan. For the first time in Manipur, MS Sophia Traders brings you Railstar quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Railstar Building, Langtaba Leb, Imphal West and at authorized dealers across state for a smooth drive. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soglakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu Baba Quick zone gidi tatatis college di mamal suma phone kuding chamane yo sumang ro pista salabnina adu suma takta superlink footing ge offer me amum pirisidi tas electric run no sin bagum na yoti sin bayar dudi sanagi mohut yangna sin bayar Break matung da puno pu taram moksari makata pauk sing Lising ani kunithoi forward lomi singi sentok double ohen nabagi panda makada maru oina stakeholder oriba state bank amasung UBI na policy system da hen baming sang batangai fadi haina state credit seminar da fongdong nakre National Bank of Agriculture and Rural Development NABARD Manipur na sinduna State Credit Seminar lising ni taranipal taramapal ngasi classic hotel da pangthok khiba aduda RBI Manipur Subdivision ge Chief General Manager T Household Manipur Rural Bank ki Chairman Prasanna Kumar Bal Additional Chief Secretary Swell Actor amasung NABARD ke General Manager PN Pravin Kumar na maru bemui sing wena surwaki Additional Chief Engineer Swell Actor na lofong ilam yam dabasina maru ba khulung sa dabani haiki RBI Manipur Subdivision ge Chief General Manager T Household na lisingani kunithoi forward lomi singi sai ki sento hanadi double hangal hanabagi state amasung central government ke pandam mai pa anbada State Bank amasung Union Bank ki tholang yam na sawi haiki Nasidagi Horiba All Manipur Working Journalist Union Sinduna Journalist Kaktigi Oiba Yoksung Sport Festival Sida Saru Yagadoriba ISTV ge Journalist Singda Network Sigi President P Profulo General Secretary K.S. Kogendrona Lusingduna Uniform Yantokre ISTV ge Conference Hall Pangtokpa Toromaduda Network Sigi Executive Member Kresu Suruyaki Secretary K.S. Kogendrona Handaki Amju Sport Meet Asida Network Asina Team Champion Oigini Habigi Tazabatamke Sport Meets Asi Yawnanaba Honabada Nungshibiduna Sponsor Tobirakiba Arun Enterprises Manipur Organics Mission Agency Amadi Techno Mobile Company Bu Tagat Pafongloke Narol Lysemba Club Thamwibal Sinam Lekai na Sinduna Nisagi Mayokta Mairagi Rally Kongsada Masakre Sinam Lekai gi akoibida sahi khudingi Mars kitang ama numit asida Nisagi Mayokta lepa numit haina logduna Mairagi Kongsada sesatpani handak sahi tharaga tarelak suba Kongsat ni Kongsada sida Maira Rally set ke mafam singin nak yata hangwa dukan singsu londuna rally udu bu sokatki Narcotic Affairs and Border Police CBN NCB Imphal na cycle ge District Administrative Staff Kangpokpi Police Imphal East Police
Kuntanipal Suba Assam Rifles, Ahanba Manipur Rifles, MPDC gi Anuba Commando Singh, Forest Department, Amadi Horticulture Department gi Mui Singh na Punduna, Poppy Pambi Kaya Yantakre, Poppy Pambi Singh Adu Cycle Police Station gi Manung Senba, Waisei Village the Tharambani, Punna Lupa Crore Amarom Henry gi Poppy Pambi Singh Wagan Hari. Ugi Mahud Wana Yungkai Amadi Ate Polam Singh Saduna Manipur the Sumiam gi Sermelol Pagat Hanbagalwena Mahusage Kal Kaihandana Tambada Mateng Wenabi Pandamda South Asia Bamboo Foundation Bumtex Kawa Androids mobile application nama Manipur Press Club ta Hodokre Mobiles apps say Ministry of Housing and Urban Affairs Government of India gi Building Materials and Technology Promotions Council gi Sendang Makada Sangotpani South Asia Bamboo Foundation gi founder amasung Chief Executive Officer Kames Salamna application asi season nabagi kudong saba sing paluduna masida wa makal sing sum sahandanaba honabagi process amadi atay mari leinaba information sing fangani FAC Sangotpagi Muriba Pandamdi Wana Yungkai Sabi Technology Line of Pangamalina Government Pakaliba Housing for All Swasberg Mission Gamadi Lainaba Construction Polam Sing Wow in a season anaba Torangi Haina Kames Namakataki Siri Anu Mahaprabhu Savayats Committee Navadev Dham West Bengal Sinduna Holy Festival Gamari Lenina Sangwa Kuntra Hundo Suba Siri Gauranga Mahaprabhu gi Sahi Thorum Satliba February Kun Gataruk Navadev Dham da Laiba Siri Anu Mahaprabhu gi Mandir da Pangtun Lakli Toromasi Matanga Siri Anu Mahaprabhu Savayats Committee Navadev ki Chairman Ranjif Ras Kumar Wafam Gafung Sarhazarda Sarba Manipur Bedya Bedila Sabada Yawasinmi second Wakulai Pibesina Lupa Lak Yankai demanda Father Pokrahari Makoyani Dudi Tanglol Degi Tangzamson Simte Sei Kumatway Apopa Ginminlun Simte Amasung Nungoi Awang Lakai Digi Bisorjit Amomni Makoyani February Tang Kuntet Ki Nubidang Pung Taram Tamatam the second Wakulai Pibesing and Father Pokemon Hari Makoyani Botumatam the Tek the Kaitan Imunungi Muis Singi Minungsi Yang Biduna Taduk Piru Haina Tabak Sumin Naba Sinmi Sina Nasi Manipur Press Club the Pangto Pomi Sing Unab the Pongdokre Tangzamson Simtegi Apokpa Ginmin Lun Simtena Mara Lazidaba Masa Amadi Bisorjipu Atumatam Taduk Piru Haiki Moishi Ashi Ana Atek Toiba Karishu Yaudan Noi Mayam Nungsidanam Tangi Kuigangang Mokashi Taduk Piru Salai Holding Private Limited ki Regional Office Northeast Circle Ngarang Guwahati ki Khanapanada Hangdokre Hangdobi Thormaduda Salai Holdings Private Limited ki Chairman and Managing Director Narengmam Samarjit Singana Thormapu Oiki Board of Directors Business Coordinations Director Ron Prakasi Amadi Company Sigi Official Kyasu Surgaki Chairman Narengmam Samarjit Haikibada Regional Office asi Hangmagaluna India Apunbagi Oina Tabak Tobang Gamlagani Amadi United Arab Emirates Japan Hong Kong's Amadi Sainana Singbada Salai Group of Company Hangdopagaluna Guwahati Office Asina International Oina Amadi Northeast State Singa India Gati State Singagi Marakta Samnapam Poinama Oregani Haki However, February Kunipanda Revenue Minister Karam Siamna Singmairong Nongpok Amadi Konta Ahalupki Mapam Singasi Paddy and Wetland Conservation Act Lisingani Taragamari Makapona Ngak Senduna Tamnaba Amadi Akoi with the Kundariba Miambu Taktok Nabat local Liba Kongtang Asetu Matam Handopiu Haina All Manipur Muslim Development Committee President Said Ahmad Sek na Fongdokre Manipur Kita Leba Amokogi Officer Unaba Aduda Manamakata na Fondokibada Mapamasida Minister MLA Singi Quarter Sanaba Honorakpadagi JSA for the Effective Peoples of the Singmairong Nongpo Konta Ahalupka Matam Queenigi Mamangi Yanano Laklibani Sera Asida Mapamasida Kundariba Mui Sing na Hingnabugi Namuta Masagi Labukta Tabak Paikat Pada Ting Mapira Pahibasi Yabang Ngamloy Government Paikat Liba Kongtang Setu Matam da Handopiu Haiki Mahina Toraga Masi Karma Modono, Masi Miam, the Masi Marixumba, Clear Bill Salama, Lamdam Sale, Fukimana Bahata, Naba Masi, and Masi Tong Mayek Singna, Miam the Kangan Bapami. Singi District Sing the Ladiba School Singoza Sing Masing Asukimatic Watley Haina Old Travel Students Union Manipur Asungi
Education Secretary Kakai Singsit na Fongdorle, Masing Muruiba Maramasi Transfer and Posting da Directorate Office na centralized Tobudagi Aranba Singasi Toropani, Transfer Masung Posting gi Power ZE Oda Sinabu, Numit Kerning Momangda Sing the Labor Ozakra, Tampakta utilize Tokiba Sing, Numit Teret Nimanunda Sing the Halaktabadi, Asumna Akamakung Sangsalang Hari. Sing the posting taraga, sing the lining the ba, Numi any homanong the thumb the amuk utilize the lock pipe say, Oza low talk passing do, government na masi posting si vacant in the declare toga dobune. Lilong Municipal Council Ward Number Mapalgi Councillor Wahangbam Mina Kumaribu Lambayaw na Chairperson amasung Ward Number 4 gi Councillor Isla Ur Ramanbu Vice Chairperson oina kankre. Directorate of Information and Public Relations Sinduna Tongan ba Manipur Lengaki Head of Department Singa Pomi Singa Unabagi Torungi Saromo Oina Ngasi Cooperation Department gi Oina Assistant Registrar K Somerendrona India da Cooperation gi Iho Wasida Manipur na Khwaidi gi Sotana Lady Haina Fongdoke Mana Fongdoke bida Manipur Cooperative Society Act Lising Masama Pal Humudara Taruki Makada Housing Power da Cooperative Society Lising Mapal Sani Humudara Nepal Registrar Tore Department Sina Cooperative ki Iho Kangkat nama Tuan ba Tabakaya Lokale Mamangi Matam Dadi Department ki Manpower gi Award Pakaya Lerambana Kudongsar Bakaya Mayok Naramadu Handak Tha Ani Hu Masida Award pa Manpower Kara Hapsilakpana Tuan ba Tabak Thorom Sing Pakat pada Kudongsar Balerambadu Kara Kaidi ko lagani haina fongloke Amaromda Directorates of Economics and Statistics Manipurna Ministry gi funding makada Manipur leriba register toraba private hostel sing sell tungi pipam faganaba livestock farmer sing facility amenities available in the village new publications on housings and environment statistics and land use survey to hore atu matamda survey toribasing asigi report putholagani housing statistic department na database survey toribasi lisingani taramathoi ge pollution census ki makhada tawni haina department asigi director ensures ms paijona kamaina fongdokre Rengui Luira Funits Cum Cultural Festival Thorongamari Lenana Ringways Got Talents Sessions 4 auditions ngasi classic grande fangtokre Wind Heart or Die Trying Habitimda Ukrul District ki lakiba naha singna makogi talents utki convener oriba AC Raina Haikibida Ringway si culture ga yamna naknaba amasung horpom oriba school amani mafam kayada cultural platform kaya Manipur masak taktuna mingsit kaya propagam kre ukol district oina talent hunt ase pangthokpana hogol libana kaya aran balambida satkiwe yabagi oithokpa leibina madudagi nathaiduna makogi talent pu unabagi platforms ama satarpagi saru amani session manga dagi set ke thakta talent hunt pangthoknabagi panam thamle haike Hayangdi Hagudarba Yoksang Kumai Manungda Lambi Kudong Tiba Todok Toktan Kaksing District Police Samasung District Traffic Control Police na Section Throng Local Poina District Tongan Tuan Bumapam Mapalda Motor Vehicle Act to Gaiba Sing Mayok Drive Satagaduri Yoksang Manungda Akanaba Drive Satagaduri ba Mapam Singadudi Kaksing Bazar Kaksing Longkai Wagwai Longkai Bazar Sengmaizing Bazar Lamaidong Bazar Waikong Bazar Umatel Wangu Longkai Wangzing Kuno Amadi Sugunu Bazar Dani Junction Gadurba Drive Sigamari Lena SDPO Desorjina Fondropa Wafam. In Inkalakliva Nahasing Yang Bugadi Machada Ohumari Marie Laga Helmet Uptana Mapum Kangana Matam Kangana Pangtau the Tawa Masi Koina Gurb Tonava Tinganava Adugumba Pambay Yamani. Candlelight Solidarity demands for justice, CBI inquiry for Pravis Sanams and victims of racial discriminations haibasi matangda ngasi Bisnupur district manung sina leiba Moirangi Iron Complex da Youth Forum for Protection of Human Rights amadi Women's Action Forum Bisnupur na protest satakre protest asi moroina Pravis Sanam misi matangda tha manga suna satrakpa khongthang gi saromo oina ma ki misi CBI da sinagadabani haiba demand ga loinana sangsin kibani mafam aduda ma ke sumba while gi damata candlelight protest satake Kangpope District Headquarter gi Ward Number 1 da Yumai Sakraba Imungda Goodwill Societies of Kangpopina mateng pangkre Yumai Sakraba imumunung da society mai kai dige sengbek ama amasung ata bek ama mateng pangkhe society si members ina Kangpope Hospital ani da susatuna layeng duna leriba anaba khara da social gi mateng pangkhe
Narol Jaifa Kongzangi Thomi Singh Lekai Sel Kainer Thamoi Bal Karabam Lekai Larungpura Lekai Club Asina Konba Lambi Port Holtman Ba Amadi Black Toffing Tokre Tarunga Mari Lena Narol Jaifa Kongzangi Secretary Mayang Lambam Thamoina Mari Lenima Singna Hana Yang Bidabadi Lekai Miam Kaigat Naraga Kilometer Amrom Sangba Lambi Systems in Manihake Masasanu Kaksangi Live Lights Achievements Award Kumsi Sahigi Oina Theater Punsi Kathok Labi Sakna Rabi Actor Savitri Haistam da Pirgan Hari Award Asi Mars Kungamanga da Pangthok Kadruba Masasanu Kaksangi Talataruk Suba Mapok Kumnan Torumda Lantok Lagani Hari Kuntruk Suba Assam Rifles na Sinduna Know Your Assam Rifles Campaigns ng Sitawal da Pangthokre Tormudu da Assam Rifles ke tungan Kusukulai Singamadi Adventure ke matang da demonstration tawdun utke Tormudu da Tawal District tungan ba school ke mahiri satuk lomna seruyaki Joint Director Tawal Veterinary Department ki makada Yuaripok Veterinary Hospital amadi Nongpok Singmai Veterinary Dispensary anina Ukongsang Southcote Farmers Club ka khusamnaduna khulasigi sa sansing pakna hidak kapthokre Salungfam Ikof Ningto Development Youth Club ki nong nasaba sangle lamang si sangakre Taromadu da Salungfam Kang Yambem Gram Panchayat ki Pradhan Oramba Sarangthem Darsani Salungfam High School ki Headmaster Oramba as Kebol Ward Member Singh Sugake Hoji makata na ng sigisan wi Paul Obisi Ngasih sanui pau pizri Kazakhstan da Mars ohum dagi taret fabu pangthok durba International Invitation Boxing Championship da saru yanaba Manipur gi Samjet Sabam Surjabala yauna India gi boxer tara hayang India thadok lagani Surjabala Championship azda kilo yankai matho gi kanglop da sanagani India gi timasi Kor Singh na Jagdish Anil Kumar amadi Sadbir Kor na oigani Kaizen Sport ki sana khotnab gi masak sing Manipur goina Eastern Sporting Union gi indoor stadium da hodokre tormodu da Manipuri film gi artist Sadananda Hamom Soma Laisram International Football Sanore Bembem Oinam company gi Manipur gi marketing Tejas Sarma Susuraki Kaizen Sport asi Punjab ki Jalandhar da best towa Sarva Prakash Group ki saramani Browns and Kona Mapu Oirga Loinana India da marketing gi thabak tawi group asi India gi oina khwaidagi lirba sport ki masak sing puthoba company sing gi markta mani ahongba momalda apaba sport ki potlam sing phanganaba Kaizena ESU Traw Aphimpa Yaikok United na singba singa punminari hari Malaysia da September da pangthokadaba Asian Football Confederations AFC Championship Under 16 gi India gi mohut sinaba trial gi damakta FC Imphal City gi football sanori ahum All India gi Football Federation na korokpadagi Kolkata gi damakta Imphal thadokre sanori sings adudi Thaudam Nani Tobul Thaudam Bungsa Tobul amusung Hojik Northeast United FC gi player oikraba Hana FC Imphal City dagi horkiba Yaripok Angtha dagi Ningthau Zambimolni makoi ahum FC Imphal City gi maikai dagi mai pakpa sanori amamam oiba oirisanu haina yafa paujal piri Hada pangthokiba taramarik suba kangui Interward Tournament nupa amsung nupi volleyball the champions oreklaba team Bangtha Ward number 3 Kangpokpi miyam harautam okre Bangtha volleyball champion felicitations committee makhada pangthokiba tormaduda Sadar Hills ADC Kangpokpi EO Towns Pongming Thangs Dongel Kangpokpi Towns committee chairman John Kam Kibgens amasung Pawnei Lal Khongsai KTC KWWO KYU amasung Gudup Kilu sing su surlaki tarungi saromo oina nat ko jagoi se kya su pangthoki hoje makhata ba paw boy ning thojang ri phambigani Sana khonapana lamchat sajat phagalali haiba pandamda lisang sitna Kanglipak Student Association na pangthoktuna lakpa sahi sigi tari suba Kanglei Mega Sports Festival ngasi Imphal gi mapal kangjai bungda haukhre hautopaki thoramda Kanglipak Student Association gi President N Setan Hana Manipuri University gi Dean of Student Welfare Weramba Professor R.K. Hem Kumar UCM gi President Johnson Ilangbam Social Activist Huidrom Bikramjit amadi Social Activist R.K. Rameswar su saruk yaki
पांथोकदोरिबा फेस्टिवल असिदा मसाना तरुक मेन्स ओपन तरेसुब कांगलेपक मैराथन रेस सही 33 मखागी नुपा मसागी इंटर डिस्ट्रिक्ट तरेसुब कांगलेपक फुटबॉल ट्रॉफी मेन्स ओपन तरेसुब कांगलेपक कांग ट्रॉफी जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स की अहुम सुब कांगलेपक थांगता चैंपियनशिप मिनी अमदी सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स की तरुक सुब कांगलेपक सैबी यंगदमनबा अमदी इंटर JSCC फुटबॉल ट्रॉफी दा अथोई अहेन तानगदोरी फेस्टिवल असिगी ngasi अहुबो नुमिता इम्फाल की मपाल कांगजिबुंगदा कांगलेपक स्टूडेंट एसोसिएशन अमदी अमिक की फ्रेंडली फुटबॉल मैच अमा सानखरे मैच असिदा अमिकना कांगलेपक स्टूडेंट एसोसिएशन बु गोल अहुम सिनोदा माइटिबु पिकी अमरोमदा फेस्टिवल असिगी सरुक अमा ओइना सिंगमई कांगचंग चिंगा मतकता सानखिबा तरे सुब कांगलेपक कांग ट्रॉफी की ngasi सानखिबा मैच दा तेका कांगखुट पिसुमना सिंगमई कांगखुटपु पांजल तारा मंगादा माइटिबु पिकी पांथोखिबा थौरम असिगा मरी लेनना थौरम मपु ओइखिबा हाना मणिपुर यूनिवर्सिटी की डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर RK हेम कुमार न फोंथोखिबदा यामना अजगबा ये स्थान का लोइना तमैबा प्लेस के पंकोर परती लेगा फेस्टिवल जोसन नंग पंकोर परती परती आर्ट यामना लैगाई कले अहानदा इधर इधर सारे सुनना पांडवा दावैदवा दावैदवा सबसे नसर ताजत की खरदो दो बापुगा कोई मांग दारिबा कोई जाति मसताइबा कोसा पुनी तमसी साइडकी अदरबा बाउती असिसु कोई नसी निकल दिया साई आरसीना पुन्ना मेडल यांखनिपाल फंगतुना तरानिपाल सुपर 11 सब जूनियर अमदी जूनियर वुसु चैंपियनशिप की ओवरऑल टीम चैंपियन ओइख्रे वुसु एसोसिएशन ऑफ मणिपुर न सिंधुना था सिगी तांग कुंतरेटगी यूनिट तरी की नुपा मसा अमदी नुपी मसा वुसु सानरोई सा मगहुपुत्रा तरुना सरु यादुना खुमल लंपक इंडोर स्टेडियम न सथरखिबा तरानिपाल सुपर 11 सब जूनियर अमदी जूनियर वुसु चैंपियनशिप ngasi लोइसनख्रे पांथोखिबा चैंपियनशिप असिदा ताउनु मसानदा साई आरसी न गोल्ड कुन सिल्वर तरामतोय ब्रोंज मरी फंगतुना अहानबा CWI न गोल्ड तरामरी सिल्वर मापल अमदी ब्रोंज मापल फंगतुना अनि सुबा इम्फाल ईस्ट न गोल्ड अनि सिल्वर मरी अमदी ब्रोंज अमा फंगतुना अहुम सुबा ताखी सानसौ टीम दा साई आरसी न गोल्ड तरामरी सिल्वर मंगा ब्रोंज मरी फंगतुना अहानबा बिष्णुपुर न गोल्ड मापल सिल्वर मरी अमदी ब्रोंज अहुम फंगतुना अनि सुबा अमदी इम्फाल ईस्ट न गोल्ड अहुम सिल्वर मंगा अमदी ब्रोंज तरेट फंगतुना अहुम सुबा ताखी सटर की चैंपियनशिप असिदा साई आरसी न गोल्ड कुंथ्रामरी सिल्वर तरातरुक ब्रोंज निपाल पुन्ना मेडल यांखि निपाल फंगदुना ओवरऑल टीम चैंपियन ओइखिबनी CWI न गोल्ड तरामरी सिल्वर मापल ब्रोंज मापल पुन्ना मेडल कुंथ्रानिथोय फंगदुना नि शुभामदी बिष्णुपुर न गोल्ड मापल सिल्वर मापल ब्रोंज अहुम पुन्ना मेडल कुनमाथोय फंगदुना अहुम सुपोजिशन ताखी मरीशुबा MCA W प्रहलादा मरी W रामानंद इलाइ टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचदा थाव थांगमैबना YWC लंगथबालबु माइथिबा पिख्रे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना था सिगितांग तारामरी दगी टीम ताराना सरुक यादुना लुवांग संगमगी लुवांग पोप क्रिकेट स्टेडियम सथरिबा मरीशुबा W प्रहलादा मरी W रामानंद इलाइ टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचदा थाव थांगमैबना YWC लंगथबालबु रन 52 दा माइथिबा पिखिबने ngasi सानखिबा मैच असिदा थाव थांगमैबनगी सारारोय अर्पित ग्रहना विकेट अनि अमदी बॉल चामगा सुमना अमदा रन मरफुनिपा लौदुना मैन ऑफ द मैच ताख्रे मरीशुबा प्लेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचदा PSC खुयाथोंगना PTCC पासुइबो माइथिबा पिख्रे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना था सिगे तांग कुलहुमदुइदगी टीम कुनमा थोइना ग्रुप मरी थोंगना खाइदोक्तुना लंगथबाल पब्लिक ग्राउंड सथरिबा मरीशुबा प्लेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचदा PSC खुयाथोंगना PTCC पासुइबो माइथिबा पिखिबनी मैच असिदा PTCC पासुइना टॉस ngamduna फील्डिंग खनखी मैच असिदा PSC खुयाथंगी सानरोय केनीना ओवर तरेता विकेट मरी लौदुना मैन ऑफ द मैच ताख्रे तरुक सुबह T20 मणिपुर वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचदा नपसा खाई इम्फालना सेम खागेमपलीबु माइथिबा पिख्रे मणिपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना था सिगितांग कुनिपाल दगी टीम निपाल ग्रुप अनि थोंगना खाइदोक्तुना ओरिएंटल कॉलेज अमदी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड सथरिबा तरुक सुबह T20 मणिपुर वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचदा नपसा खाई इम्फालना सेम खागेमपलीबु रन 22 दा माइथिबा पिखिबनी ngasi सानखिबा मैच असिदा नपसा खाई इम्फाल गी सानरोय भोगेंद्रना
wicket ahum amadi run humphumanga loduna man of the match taki sathariba tournament asigi mathangi match tha asigi tang nipalda YWC langthabal amadi CCCC sajinga sanagani Awang Kuno Youth Development Association Sinduna Tha Sigi Tang Taranipal Dagi Tim Taratrung Group Mari Thongna Khaiduktuna Association Asigi Ground Sathariba Tarahom Doi Shebo 11 aside Village Open Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da Ngairangbam FC na Kiangwai FC bu goal tara anida ani suba match ki sanakibada Kha Sanjambam FC na Hemanta FC sajingbu goal ahum anida maithiba piki ahum suba match ki sanagadaba team Lamsang Bazar FC laktabadagi IWSC Khumbongna walk over lokre Lema popang kumbam apunba sanare lub lasana sinduna lub asigi ground sathariba konithui super lasan sports meet led and Sandeswar Memorial 7-man aside is the 11 open football tournament ki ngasi sanakiba ahanba pre quarter final match da Mama FC Moirang Lairangna police team bu goal ahum sinoda amadi ani suba pre quarter final match ki sanakibada yada kangsoibi mapalna Lanchenbi FC tabung khokpu goal mari amada maiti pikre Tata Trust na sponsor tawraga All India Football Federation gi mieng makhada All Manipur Football Association sinduna thasi gi tang kontrete gi satarakiba AIFF Grassroots Leader Course ngasi Khumalampak Sports Complex leba Manipur Olympic Association gi conference hall da pangtokiba loisin bagi thoram maduda All Manipur Football Association gi President S Sanatomba Assistant General Secretary L Joti Moiroi Treasurer L Dinamani Vice President Meghasu Saruyaki Pangtokiba course asida Silas Laxmar Karkera Madi Arkiban Shaugen Nongrena Tambi Takpiki Loisin gi tharunga mari lenana course asida saruk yakiba nupa kunmanga amadi nupi marida certificate sing khusinaki IGO Oinamna Manipur Police Sports Club Maiti Piduna Oinam Volleyball Championship ki title lokre All Manipur Volleyball Association gi mieng makhada Iron Gym Oinam na sinduna tha sigitang kunmanga dagi team mapal na group ani thongna khaidotuna gym asigi complex satharakiba Oinam Volleyball Championship ngasi sanakiba roiba match da IGO Oinamna Manipur Police Sports Club team sibu set ahum sino kuntra matoi kunmapal kunmanga tarani thoi amadi kunmanga taratreta maiti piduna champion oikhibani championship asigi winner oikiba IGO Oinam da lupa lising kun runners up takiba Manipur Police Sports Club da lupa lising taramanga satharakiba championship asida makhia mayang Imphal na best discipline team takre Tagasiri boy hoje makata na ngasin ngui oikiba ingasi ki pau lobise Environment Directorate State Climate and Weather Report ki matungina ngasigi khwaidiki sakiba Celsius degree 38.83 Khwaidiki ingba Celsius degree 4.9 Nuksita yaupa ising manalisang maximum da sada 43.43 minimum da sada 19.83 oike ngasi nong sukide Loisila pedang ngasi muru pausing amukan pizre Water supply scheme of Home Safe Minister and Birena Sangadu na miyam da kusina kre Amzugi Nepalak Subat Journalist Sport made Hodokre Masamo Fana Lainaba Paumi Sina miyam da Pausin Binaba Sport Minister Lepau Hawkif na Arfil Tore Amade Navin Marini Satharpa State Agriculture Fair Manipuri Governor Nasma Hapula Nasru Yaduna Loishin Kre Ngasigi as the minute is a power matang silo jere ming tabi punong pomukana. Kron jere.